n'umuhungu wanyu Kene kuri Kene Portugal Sport Club TV tugiye kubabwira resultat z'umunsi wa 23 wa Rwanda Premier League aho ikipe ya Al Ahly yatsinze ikipe ya Gicumbi ibitego 5 umukino wabaye ku munsi wo kuwa kabiri. Imikino yose yabaye ku munsi wo kuwa gatandatu aho ikipe ya Marine yanganyije n'ikipe ya PL Football Club ibitego 2-2, aho ikipe ya Gasogi yanganyije ikipe ya Rutsiro ubusa ku busa, aho ikipe ya Musanze yatsinzwe n'ikipe ya Mukura igitego 1-0. Undi mukino wari urimo n'uwahuje ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Kiyovu Sport, aho ikipe ya Bugesera yatsinze ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 2-2. Indi mikino yose yabaye kuri iki cyumweru aho ikipe ya TSR yanganyije n'ikipe ya Rayon Sport igitego 1-1, aho ikipe y'Amagaju yatsinze ikipe ya Gorira ibitego 2-1, aho ikipe ya AS Kigali yanganyije n'ikipe ya Muhanga ibitego 2-2. Niyo mikino yari irimo kuri iki cyumweru. Ngiye kubabwira urutonde rwa shampiyona, aho ku munsi wa 23 ikipe Al Hilal ni iya mbere n'amanota 45, igakurikirwa n'ikipe ya PL Football Club ku mwanya wa kabiri n'amanota 43, ku mwanya wa gatatu ikipe ya El Merreikh n'amanota 41, ku mwanya wa kane ikipe ya Rayon Sport n'amanota 38, ku mwanya wa gatanu ikipe ya Police n'amanota 37, ku mwanya wa gatandatu ikipe ya Mukura n'amanota 37, ku mwanya wa karindwi ikipe ya Kiyovu Sport n'amanota 33, ku mwanya wa munani ikipe ya Musanze n'amanota 33, ku mwanya wa cyenda ikipe ya Marine n'amanota 29, ku mwanya wa 10 Bugesera n'amanota 28, ku mwanya wa 11 Gasogi n'amanota 26, ku mwanya wa 12 Gicumbi n'amanota 25, 13 AS Kigali n'amanota 28, ku mwanya wa 14 Gorira n'amanota 22, ku mwanya wa 15 Amagaju n'amanota 21, ku mwanya wa 16 NTSR n'amanota 20, ku mwanya wa 17 Rutsiro n'amanota 19, ku mwanya wa 18 Muhanga n'amanota 18. Uru ni rwo rutonde rw'umunsi wa 23 wa Rwanda Premier League. Niyo makuru twatubabwiye, umuhungu wa Kene kuri Kene Portugal Sport Club TV. Gukora like, share na subscribe, dusubire ku munsi w'ejo tubagezaho andi makuru ya siporo. Ciao.